Kgetho sena se thabisang sa dikakgong le se tlisetswa ke ba PPC. PPC, together we are stronger. Ya uwetsa memoir. Kana kwengwe ke la ka tsa eka mmuso o ka bona le melawana e reng a ka samente ya local maybe o etsa lenaneo la tse o di kgothaletsang ya pele PPC ya bobedi PPC ebe ya boraro ke PPC he wena batho ba holo ba bua mona ha ona mosebetsi o tlameha ho etsa ditining kwa ehle memoir o go tloela mosebetsi mmoho le nna hle molla ka kgwebo re ke be ra qoqa ka PPC ntle le ma PPC le benkele lena la thipa ya o aha a ke re o ikutlwetse ema oledi already PPC yona o itseba jwalo ka o itseba o mpa o hlula fela go ikalolela betha o tsu fela maoledi go ka ba bua jwalo ntse re le ha batho tshika nnete nne a se yona tula go ka bua ka ntwa tsa mfuta o hle monna ma PPC jebo bophelo bona wa tshwanela ho ba bophelo ba se folomi sa ditene tsa boemo bo timo ka lona la ho le jwalo he nna le meo hao re ne re bua ka bohlokwa ba ho sebedisa samente e ntseng hae mona local ka ha ke lutlwile ntate bile ke a bona gore ne le ne le bua ka PPC e sa le tshepjwa o tloa ka 1892 ebile e tsejwa e le Pretoria Portland Cement ha re a le bona jwale e tlilo tla ba pina ya tshwene e re ke tsamaele nna ngwana motho ntate Mthusi ke tlotla ho nna ho bua le wena ka mehla le matsatsi hlenta twaka a tshele mme moagi ke ne ke re fela re ka bontshana mabaka a bohlokwa ka ho dula re kgetha dihlahiswa tse ntseng ka boemo bo hodimo wa tseba ba bangata ba nahana hore ho reka dintho tse theko e tlase ba boloka tjhelete a di tseo di bitsa haholo o sontso ruta batho ba sokolileng ntate wa tseba go jwetsa bophelo ba samente di shelfong e tlamehile hore e be 6 months fela e bang se hlahiswa se sa bewa hantle mo se tswang teng o ka etsala se tiale le bongobo e be jwale he se a tia e re ha wa se sebedisa o fumana jwale se na le diqaka ha o sebetse hantle ebile batho ba bangata ha ba yelelle ntwe nna he batho ba heso nka bala melemo e mengata ya ho reka dihlahiswa tsa lapeng mo wa tsejwa hore local is lekela wa bona ho reka dihlahiswa tsa hae mona ho thea mesebetsi ha o rekuwa dihlahiswa tsa hae mona le tjhelete ebile he e ba nega ke re e ba teng economy ya rona mona ka ra moruo wa lapeng mona kapo ke bua tsona ma PPC ntate ka nnete pale hao ke mohlalo o tlampelo PPC e tsheditse mohopolo wa hao wa kgwebo ya diteng jwalo fela ka ha ndile ya tshehetsa dikgwebo tse ding tse nyenyane ka ho fana ka thepa le metjhini ho netefatsa hore baahi ba hole le ba hao ba kgona ho phela bophelo ba boleng bo hodimo le bona nnete tswile matsoho hle PPC hlile itelletse ngwana ka le a tseba ke mo shebilantsa hola a thutua kgwebong ya hae wa qadileng ka mosebetsi ha le mo fela hona jwale wa khaba sebetsi ba mo shwelella ba hlano kaofela ha ka nqena ba hlokometse malapa a bona o go utlwe fela o ska le bala letso le buleileng le pelo ya Gauteng tate Mothusi ka gore amphe sebaka sa hore ke sebetse lebenkeleng la hae ka dihlaisa tsa kaho ehle monna ma PPC ska etsa nthene ka reng ke nna fela nna ke mona ho tla thusa mang kapa mang ha holo jwang batjha ba tsepamiseng mahlo a bona ho iketsetseng bokamoso bo tjhapileng wena ho bile bonolo ho wena hobane mme ha ona se ntse a le tlase o leeto lena e le molatedi moholo wa PPC jwalo ka moreki wena wa bosontso o itsamaela fela ha monna lo mehlading ya hae mehe PPC inyehele ka metjhini sohle di ile tsa teana ya ba di etsa ntho utlwala toronyana ya ho e qadileng ka mokotla o le mong wa samente ya PPC jwalo so ina le ntweng e o na le tulo ya ho foromela diteng me bokamoso ba hao monna bo shebahala bo tjhabile le ka nnete I know tate Mothusi ke a o leboha le mona o mpea hantle tsena kaofela ke o bone PPC jwalo ka company ya hae mona e a tsotella e seng nna fela le ba aipa mona dikagong empa setjhaba sohle tsa Mzansi o pota ke go jwalo bana beso nna ke tlameha ho tsamaya jwale ke na le mosebetsi o mongata o nkemetseng seratswaneng sa ka mane ke rekile khotse pedi verenyane ya khubedi mane khoneng e re ko uneletse he hobane o itse o ya lapeng ebo ha ke lapeng o tla itlisetsa tsona ho tshehisa ntho tseno tsa hao ehle o lady o itse o ya hae ntate Mothusi mo utlwila ke re o itse mme hantle ntlo ya kae wena bona o itse hantle ntle mokgwa wa ntate Mothusi ha wa tlameha ho dumella madinyane yana a marabe o re a tswetseng hore a re qhekanyetse batswadi ke rona mona e seng bona wena ma PPC ke itse ke tlameha ho ilo mekana le seratswana sa nna ke mmemoagi mma ya kago aka ma PPC jwale ma PPC ke ena ngwana ke manga tlameile ho botsa mo dipotso a coach ko ena mama
turn around ngwana ka ko bone a baby bona ke re jealous down man o le jele le sela man ha no ke mamokgotsi wa no ha o designer diaparo Reggie o sebetsi wa hae o motle baby man ka mo go ke la ka tsake ka lefatshe lena le ka elello boqhetse ke le bogabane ba mosebetsi wa hae wa tseba ke bohloko fela hore o tumme dikagong mona fela o dima mono ha fumane tshetse e kalokalo a ke wa tseba moratuwa ho tshwena is a journey of 1,000 miles fela e qala ka mohato le mong fela ene man ke leletso go ka mong ka dikagong tsena ka o fela go lefatshe le ke le motsebe fela wa tsaka ke ngwana baby o tsa mosebetsi o motle hampe tswana pele no motshehetse fela jwalo o tla mona sa tsamaya mona nna he ke tshehetsa bahwebi ba thuthuhang ba hae mona mabitso le eng kapa eng e hlahiswang hae mona ka botlalo wa tseba ntho e bolelang ke ntho e ba e buileng hantle ha ne ba re bitsitse workshopong yane ya bahwebi ba buile ntho o ntse o e bua hantle re ne re mengwe ke PPC ka tsatsi la teng hana jwale o se o le monghadi rakgwebo wa dikagong a kenelang dibuka tsa PPC tsa bahwebi ba thuthuhang ya baby e seng ho fela he ebile he ke ntwena ba bitsang ka hore ke beneficiary ya PPC Strength Beyond Initiative a ke re wa tseba baby hore PPC ha se mokotla fela wa samento wa boleng bo phahameng e buetse e ka boleng bo hodimo ba thepa e hahang ebile ka nqena he yo fa netefalletso ya hore ntho e ngwe le ngwe e ahang ya tshwarella ebile pelo ya bona ya ho phahamisa le ho ruta baahi e bonahala naheng ka bophara ka mananeo ao ba thehang ao Afrika Borwa ya bitsang Strength Beyond Initiative e leng mananeo a matlafatsang batho hore ba be le boiphihlelo ba bophelo bo boleng bo hodimo ai baby man wa ntlatsa bona man ke mona jwale he ha ke sa le tabeng tsene tsa di-initiative a konshele ka kwa a go bone khotso e ganyang sefatlhong sa gao fela ke rata le mananeo a PPC Strength Beyond Initiative jwale ka mananeo a hae mona a thehang mesebetsi le hona ho fa ba hore ba tsebang le ba haufinyana le rona mesebetsi motho ha o hlokehe le hore a re o nahana habedi ha tlameha ho reka samente bakeng sa mofuta ofe kapa ofe wa mosebetsi man biba ke re tsamaya ho ne re ntse re balabala se le shwalane jwale a go bone fela morolo leng sefatlhong sa hao ha bua ka PPC nna wa tseba he ratu ke supporta dihlahiswa tsa hae mona ka botlalo ke rata PPC ka mabaka a fapaneng ke ya Afrika Borwa mona e ya tsotella e ya putsa ha o reka ho bona e bile e aha malapa le metse e tileng e matla ka nnete ke bona ka re haufinyane PPC tlo ntabola ka stain o bone bona kgarebela ka the way le ratang PPC ka teng ha le re PPC le a bososela ntate ratola ka tseno ke dinyane PPC ke choice ya hao ya pele ke a tseba ai wena no tswele pele he o tshele letswai le qebeng ha o tla jola le yona PPC ya hao se ke tsamaile ke tsile le tsetswang o mona wa tseba Sekgetho seo se nang le thuto le bonono le ne le se tlisetswa ke ba ha PPC Strength Beyond